Iyo ni The Quick Times nk'ibisanzwe tunyarukire gatoya muri Central Africa aho igisirikare cy'u Rwanda bigaragara ko ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda zakoze imirimo ikomeye, imirimo y'indashyikirwa mu gutoza igisirikare cyo muri iki gihugu. Nk'uko mubyibonera rero mu mashusho, ni imyitozo ya gisirikare ndetse n'imyitozo ya gikomando abasirikare ba Central Africa mbabarire bahabwaga n'ingabo z'u Rwanda. Nk'uko mubibona rero ni imyitozo iri ku rwego rwo hejuru, ngira ngo murabibona yuko ahangaha barimo barabatoza kunyura mu miriro nta bwoba nk'uko murimo murabyibonera. Ni The Quick Times rero, nta kindi usabwa uretse kureba aho ngaho handitse subscribe maze ugakandaho, tukajya dukomeza kubana 5/5 makuru meza nk'aya ngaya. Reka rero mbareke mukomeze mwihera amaso maze namwe mwirebere iyo myitozo ingabo za Central Africa zahawe n'igisirikare cy'ingabo z'u Rwanda.